Mi u govoru informišemo, uveravamo i zabavljamo. To je prema definiciji. I zato je važno da vidimo kako sve možemo govorom da uverimo. To jest šta su nam resursi, šta su nam takozvane govorne konstante. A čuveni profesor Đorđević je rekao jedina konstanta u govoru je promjena. Eto, malo paradoksalno, ali promjena, ritam, smena. Ako je govor iste brzine, isto glasan, isto nema pauze, isto nema gesta, to teško može da drži pažnju. Zato promene. Promene, ako se pitate kako, u skladu sa sadržajem. Naravno, ono što je naročito važno, intenzivnije, angažovanije, sporije, glasnije, sa pauzom, ono manje važno, što je opšte poznato ili što je samo zalet ka suštini, brže, brže. Možete se uvek setiti semafora, zeleno, crveno, žuto, zeleno, brže, brže, idemo, žuto uspori, crveno, stani, pauza, moćno retoričko sredstvo. Dikcija je prema definiciji razgovetnost, možemo o tome nešto kratko reći, razgovetnost, drugo je akcentuacija, to je dikcija, time se nećemo baviti, ali ono čime možemo da se bavimo još malo kroz neki primjer jeste govorna interpunkcija. Govorna interpunkcija. Što se tiče logike, ritma, tempa, to pomaže zapravo da naš govor bude raznovrstan, čitajte izražajan, dinamičan.